Sé mian na sultaine han, agus a airtí agus a nábíon an na ballaláticarí a crúnecha creu bhela, agus a chiad ser luí gan blionna ga láite an na borstrí aniu. Ayn ymwyr an latein i dyr. Os fa hwyr sy'n mater sy'n hei TV, sa'n nhw gnoic yn hwyr an asas. Awa tanti. Sia'n godach mar am isio. Ha mi crech cehyr diog yn yw. Sa'n chwygorach ys an meir o gwad. Ebron ys meir. Wa mor an ffedi o wa sen o lwy. Ja, de keer was om de grens van water en terug. Ik ben de lui, je moet niet verkeer gaat heen. Dan ga je een hele kortere weetje. Ach, daar hou ik je gaat te wegen. En je zoeken kan. En de lui, je moet een goede fietser. En daar kom ik in de gat. Zwem je met elkaar lauwen. Ik wil jou erop, je gaat korter gaan. Hoe is er raad aan den hilm, had dan le heen recht lui. Zegt je, kijk maar naar nu. Maar krijg ik een goede dingen, dan mag je niet zeggen. Sommige gaan bij koud mars, je de goede krijgt, maar zo'n je kunt eigen mars, dan moet je de walen noorsen. Ach, niet zo gaan je krijg ik die walen niet zo meer heen, dan gaat toch gaan die toe je de krijgt, dan had ik maar een beetje goedig. Ach, zo'n heet te groot. Toch, zie is als een goede huidjes. Naar heeft het toch voor de grond, voor de money. En niet meer vechten kan maar iets meer de asje zetten. Dus wat te heen, han nog moet je een hart yes. Noor zijn daar ook tegen, want de gas is kronk in de shower, kunnen we hier dat. Toch een asje, han oprig je maar zo niet. Dat is toll. Kriogen nog alles geel, zat er spensig niet voor de thuis. Han dat scheidig en ik hoorde in zijn wallen zijn. Als een paardje toch nog aan het in je natje hou. Kan oprig is. Hij ziet dat erin. Och. Zat er een nieuw een hele soortje en hij mag geen tarwe maakt. Camille huis, geen prijs, dat is in de rood, zo geen een paus. Hij loopt een shot en is juist als een ring aan hints en je samen skoot en check me net en eigenlijk houdt er geen macht je. Op de lijns en hoort ik op en taal op. Ik zei verder ik bleef aan dat was tijdens een ring karich of hij tot nog eens goed kunnen zo'n wou kopper weer aan de wijnbekken aan. Hij is een keer subsidies. School kaal had je zo'n jongen gezien chin ach hij tief en daar was een ring gevangen prijs wel. Toen ga je talletje. Stel maar groot. Nou kan je wat de jang is. Hij wordt nog een geil geregeld. Dan gaan er hier lachen bij. Ach, 3 keer lachen. Die gaan hier met mijn neus. Nou gezegd dan. Laat ik gaan rusten bij getallen beschermers. Maar zo nog. Ach, ik kan gewoon rusten. En is het dan er is een lui juice dat zijn jang zien we dat chance. Zat je niet rusten. Een lief als trouwmer en isjes. Als het toetje mag, heb ik Het chorus miele lui richt je kaneel. Ha krachtjeren waar fjaggenjelen en lager. Agus a hulletunje en agus a friese sjaar. Einjer van een goed spray. Hoe tachert die paarden? Vullen de jakken en jannen genoeg, maar weer smal boys. Ach, toch niet zo nu naar mijn hagels verroer als de blionnen. Goed te gaan is. Ach, hoe zit die keren de vries? Ach, dat die keren niet. Dat is altijd aan niet jaar. Maar dan hebben we ook nog een eens een bekken naar wal. Production again, 195 kilos, 540, 540, 40 pound and 60 ben, 580, 600 pound and 10 and 10 and 20, 620 with 30 ben and 640, 40, 650, 50, 60 ben and 670, 680, 690, 690, 690, 90 with 90 and everybody else again, 690 they go all here, 690.
Darno 2. Goede gaat als gaat gaan voor. Hij terug mag me kan weer best dan nog uit. Hanjer is een tegen wat zo mee zo ring. Go check me net in. Bij gaat. San Fasker girin na Sela han na Loic Archie. 5 kilo Archie Nicholson's there now. Jumping ball here and there, farmer short again now. On 820 and 40, 40 and 40 and 40 bid. On 750 bid. 750 bid at 50, 780, 800, 810 shot. 800 bid at 800, 800 bid. Big strong boys here for you now. 810, 810 and Deborah with 10, 810 and Deborah with 10, 810 and Deborah with 10 and done. 820 and 20 and 30 and 30 and 30, and 30 and 40. 850, 850 bed, 860, 870, 870, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 80, Bruce Watt, number 1, Bruce. Gaan je raken en nisht, gaan trekken te hokal. Wat hoor me zo in een keer te ver. Ga. Agus fan nu in de schies, wel we nu wagen. We nog geen kool keer erin gaan. Bedoel, ach wat nieuws. Ook. Politica rijulis. Ja, in de eerste maand. Se lá fuair ceannaí han, agus a farpis tóca le cuaach ga duine han na sinna na dá ichid. A gá láite tuhainnear glasco. A misc na farpisí ha duine na tíis cinna nóas as a Eilean. Channeal fatta bh híl Fiona bh arpis na crunne an na Boston. I don't need to prove anything today. I'm actually just here to take part in this competition and to do my best. I'm not so sure how I'm going to do because I'm actually quite physically and mentally recovering from the World Championships. You know, it was quite tough, but I will do my best today. You know, and I might not do any wins in my classes or do any records today, but what I will and aim to do is to beat the weights that I have been lifting previously. I was running a lot, doing a lot of long distance running. And it takes an awful lot of time, a lot of training. Sometimes it was between 70 and 90 miles a week training if you've got a long distance race coming up. And if you were preparing for an all-night race, like a 24-hour race, you had to practice running through nights. So it was a lot of dedication, and I just fancied a change. A year ago today, this was my first competition. I was lighter last year. This year I've gone up, probably because I've built a bit of muscle over that year. Ha farpis ich láitir go bhí an Fiona. There's Sue from Wales who's in the same category as me. Oh, she can fairly lift, so I can see Sue away with the wins today, but I'll chase her, I'll do my best, that's all I can do. Ha Seamus an duineag Fiona agus an níanach go Kitty tíanaar an taich go hortí. Anile, was ich gönnig ihr feichen Fiona an Routen krakte. Just, wat weet je daar raakje? Kalsby heet Jan, dus dat je 100%. Maar ze roeien gaan naar snel, naar Kalsby heel alle bicycles 100%. Dan gaat het nu bij me wie flat uit. Ik heb bros nog eens aan route neer. Hij kaartjes keer borden nog gehouden. Yes, en je borden nog ook. Maar nog dat klein nieuw. Hij maakt iets doen, ik party en oh, maar waar het ha, oh, recordje. Hij zei oh, zo heen maar, ik maak proosal. Ha Kitty heen táiseachar í tucail. Kan je me nu niet eens ha, maar waar het, daar gaan we eens vier je bek aan de janu. Dan gaan we je haast maar lak. Mijn ook er aan haast. Come on! Zeg applaus, hij stelt heel van zo'n zin, mis je nog eens. Maar hij vecht. Misschien moet je smoeien van niet, dan ga ik me steeds van elkaar leren. Kun je heatingetje niet. Als je een tikje vast uit je voeren.
Toch een balkosje, giet gemaakt in kolen. Kijk de rusjes. We gaan maar eentje nog een kind doen, je vier jaar de musjes. Maar zo'n wie kolen die man. Sé míar a lapannach de bhuion nach a chuir bhain se na bhí tocail chuteman a súnas drugachin steroid a chuir airt an narpa seo, an Scottish Drug-Free Powerlifting Association. Fell in with Hamish Davidson, who was a great Highland Games competitor and also strongman from back in the 60s and 70s, and he established the drug-free powerlifting in Scotland. And they kind of dragged me into the powerlifting, first of all to help them loading and spotting and supplying, taking the equipment across for competitions, and then I started lifting myself. Powerlifting is 3 lifts today, 3 lifts. The squat, the bench press, and the deadlift. Easy. Olympic weightlifting is a different thing altogether. That's a different sport where they take the bar from the ground and lift it overhead, and 2 lifts, the snatch and the clean and jerk. It's great. We all support each other on Facebook and we have a laugh and a joke, and we meet up, we go all over the world lifting. You know, we follow each other's adventures. I've worked with scrap all my life and I've been very strong and lifted all kinds of things. But you see people, you would completely unassuming, and you would never think to look at them they could lift. And yet they're lifting 3 times their body weight, which is remarkable. Had a farpesich féin dá chorm a hula tocail. I went in with my opener of 45 kilograms, with intentions of lifting, bench pressing 45, then up to 50, and then maybe 52 and a half. The 50 on the second lift just wasn't going anywhere. I thought it was going to go, but I tilted it and they take it off you. It's got to be a straight bar on the way up. So I'm going to go into the deadlift with a positive attitude because that's my favourite and it's also my best discipline. So I'm looking forward to the deadlift. Had Davy Hearn cúteach gur tíana san Ilean. Too old to run, and I've stopped climbing big mountains as much and not kayaking as much and things like that. So, you know, for old men, it's a nice sport. You know, you can keep going. I mean, there's people here the same age as me. I'm no any special. There's one of my friends, he's not here today, he's still doing this, and he's a Scot, and he's 84, and he's lifting big weights. So yeah, it's a good thing to keep you fit and young. Okay, 100 kilos please for Fiona McDonald. I've known Fiona for a long time through obviously running, because she's a great runner, and then she saw me in the papers, you know, and on Google and powerlifting, and she came and said, "Can I do that?" I said, "Of course you can." Sure. I didn't realise what a monster I was creating. No, she's brilliant. She's a great lifter. I did the 100 to open, and then when I went to the bench to tell them my next one, I said by accident 115 instead of 110, and you can't change it. But I haven't done 115, so I was kind of wondering about that. So anyway, so I went up on the stage, got my 115 in the bag, and then Tam, one of the other guys, come and he said, "I've been doing this a long time, Fiona," he says, "and I reckon you'll be able to do 127 and a half." Hey, come on! Get it done! Tight! Tight! Come on! Yes! I got a lot of dogs abuse from the sidelines, which you need actually, you know, so I'm absolutely over the moon. I'm not in a winning position today, but I have certainly bettered my squat and my deadlift, especially my deadlift. It's came on great today, so I'm going away home, back to Skye, really happy with that. Gach sairi had dawnje tien gan Ilean a gael parst an húsa garid mú araneach
Canan agus dúolchas. Iniu han a hollanich a tál kracht intinach an na staffen, a kracht ag síne agus an duneich gedál. Kracht je hir vies an heulach is an bliannich an móre. A tri riche twale aan de staffen, a sin jas a glasen aan de jo. Sin ek er benjetere aan de hun, benjetere. Agus an oorsen aan de jo as er kuurang. Waar wil ik krijgen. Nul aan de jo, zo ek er elan lautikari, no elan nuchin woord. Zo ek er t-Eilean, no elan Skye. Agus asan dain ek a traien, ha sorle machgelehen brinir. Mol Skye staffen. Nis t-Eilean chlachan more. Gan ik kun nu had fonnen jens aan de hun. Mol Skye staffen. Agus ha fuaim wof zich snokant naar de hout. Na to laigas a japi se geestjoch in de tuinje boelig. Zo gleich gelochan. De hollow of de loch. Ach, maar hisu gaan je loch aan. Agus leeskere aatje vloege waun. Wie vier in wie goderash vloeg gezicht. Agus yn hyfyr y grug I ein môr na cranach y loch sio se grotsialdig yn gyma môr. Agus fai fiach yn fi talw aatje hi yn ga hen agus ga chiolwch. Se roeri mag gedein a hadierike a chwrse. Siach gyfeisyn ys yn Ilan Skyenach han nurin ach arish I o'r lusio. Agus bicwtse acw gaenach ag am I cynach. Medr sweet yn y berla, an y galig fris chwhwlen, nisha dynnu gyfa crosta fawn. Agus fa an lusio y chlechgag y geeltach mar liers son dynnu fa crosta. Son sgyn byg síhal. Agus la fa sio fa chwhwlen fas gymaferachach, agus fa cwtste bwyn dy forn I cawn, agus hwled gyro hen y dol y fasachag, leis yn jedach gyfer, jedach cwch gyfer. Agus hwrsta tris fimmetw gol an y namar enw leis o lwsa sio. Hafl sy'n y fehe. Agus salus gynt hafl y fehe fet y graag o rif an o'r sy'n a cwmal písje an sy chriseke. Oornan hama vi kyn sy sgielach gor vi dyn yn o'r sy'n y cynachag enam yn lwys mar a jymla chris chwhwlen ha chwhwlen cachiawt y gymori sy'n Ilan Skyenach agus mae un sy'n stwyn y sgielach vi dyn y cynachag yn lwys hen agus hama an y sgielach yn ma fars yn dŵl chysacyn. Sio lwys sy'n canna brisgan an y berla silverweed agus fa sio oansach yn ffeimalt yn y gael y cawn gost nhw nach o'r môr yn bi ag jedig tosach yn iarig stoch ag jedig I iawnri ha fa bi ag magawn y camanan agus ik kan een voertuig in de bediening en kunnen maken een dag en nacht oornen we het kloog een vliegtuig in de losjoges geïche agus wat het je nou aranje ik kan men we geroostig agus gefronig maar als je vorige naadje voor weer mager aan han een vliegtuig in een fast moorkeleur en een show gewiegen toen zich moor had kollig je goed en jal zo me een parsnip maar had een roostig kom maar plasten Bavis doen wie vatten zelfde lossen na hasin in Jew or wat kan klach wat te vallen we mag gaan wonen no gaan grocht gaan glattig agus wat te klach na routen wat te lorax va fisachke in doi se goed te na routen zijn go fame hoef slaantje bieg lees is marchen agus hasin er mor in sin gaul stoge ach han een routen zijn skrieftje agus roeta mi vier gaan jeno wie kan tosteras go wie bio asur Zo lustig kan er oeren. Van de kele klachjes in bekan, ach salan juice toch hafion ha elch in de lussen zo, had de klachke een shield zo'n iche. Had graag me wist to pronog zo, ha kalkrig cinnamon. As bedoeling klachen uit cinnamon aan een recipe is misschien. Witte to soort nat de ginger cake aan, dus klachjes zo nat ginger. Usig me gaelic. Taflian yn iag yr asio mis mynd hynny, agos fa mi ffyrach at sy'n Ilan Skyenach, fat taflian agos chorst ar yma fi asio, at sy'n Ilan. Agos nwr sy'n chai mi yr asio gan eichin, agos chad dŵr mi môr yn corym yn gael ag afrian. So, yn yddi, chwyd mi ro rwydig yn ian af hyf gael ag y clach ag fi yr asio sy'n Ilan sio, agos ha chorst ar yma fi asio, agos ha rúri gléfa na rutan heice hanna scialach an má agus ha sin ag únsa thulad lá as an teomar tchecus an nuair sin na fallh amach. Lús na banshee agus foxglove an a béarla
Ach bheith sin tíon bhana tean bhéarla céalacha clac ag na síchan. So bheith anna dúchas na béarla bheith cachéantar í síchan cuiteach. Ha mí gopur bar offacer gaelic a ggóil Haganadian, agus sé dul chóir a hanan seo son mó chuid gaelic a chhlechcaig fat seachgain, agus chuideach bearstas a isteach, agus haní sin go bheile chutarach chuideach na skillin seo a bhíacham ha mí láchas gyn bia comsach o bwyd yn obrach o chyr doi awn dyn eidyn hen nhw ydych chi lisni. Agus dyrich gyperson da, ha mi gymatal eich fi sio gas gyfedd cwtyrmach mar niach iawnsygi. O fierstus a has y canon iawnsychig chomar ys y canon hen o'n sgielachgan agus y fi comsach e brin mwyn y lwsyn agus sin yn dyn nhw dwi'n hachol ma. Mi yn y fi iawnsychig na gadig gyfedd eich o celter ys yn adra ha sio. Gach seachgan trafias yn y iawri, hasgol hen ga cwmel an y sgir yr Trotternish. Clech gyda ha dolar as wn y fawr as y sgir. Chai am y crutch yn lechyd blion an hos I gad. Rymaimse, agus a cwynam nam y falch big fyg ein as iaisgol as yn dîcias. Sy'n eich hiad chwyn y fachamser, agus by sy'n corus da hiad blion ar as. Och fe ein rasyn, agus gwri sy'n crysach fig. Mae'r betrich gyf anghoni sgol hein as y chwaisnach. Psalm 69, Gol. Cwyn yn yna dod o Skye hosioch. An hyn yma sy'n cwnsach yn ffyn biol. Sa'n harad yn iawl o horod, o'r sy'n gael I cyfan nhw'n gydeiras yn heiclos. Nes I siarad eledig o se biol y sma'n sy'ch gael. We just meet for these 3 months, because it means that people are together for the 3 months and they're not here for month after month after month. They don't get fed up, generally speaking. We don't have folk tailing off, you know, they all come in the state at the end, and that's good. Yes, we'll gather at the river. Iolwch yr hwnnw dyn ha ffiwnia sy'n hysher, sa ffiwnia kiloforan, sa ffiwnia kilomalwag an, sa sy'n gwriol yr I chile, sa ffiwnia gaelig, sa ffiwnia eicdachil gaelig, sa sy'n ulwg mae'r uniach a sy'n coleg. Na ich yn gawrig, be fwyr y mwys flwch o'ch hig sy'n steisio, agos chanel gwhwyr sy'n ha cwmyn awn sa blas awn I Macariru. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Excellent. Fe mi graich yn y fi cast, a stwrig ac yn hec yma tiawn mor yn oren yn se, sy'n yn chwlw cael y fi cast. Mae'r ysgor ga fi. 1, 2. No, you start much better than that. You know, start on the first note and go. I really love it when we have something new. You know, we try and introduce new things all the time. And you can see the faces, oh, I don't like this, you know. Oh, this is hard, you know, but you persevere. The following week, oh, and after you've done it 3 or 4 weeks, oh, this is good, yeah, you know, so that's rewarding. Thanks again for coming. And we'll finish by singing for number 5, Jesus, Lover of My Soul, tune our wrist with. Now, O Christ, art all I want, more than all in thee I find. Raise the fallen, cheer the faint, heal the sick and lead the blind.
Sé tuisich an dúlacha han, agus a buon láin Stefan go bhí crunicha cáláin dú, san bíon na nolaice. Sí seo net ich gláman a bhí sa chuir airt an club láin, a bhí sa cynnicha gach mías an na tucalach mór an na Stefan, tucalach Columba 1400. Dyna gynir yn y hami dolgaiwn si ule, sef as y Columba siawr. Cymar eisiau fi diw? Gyda oian. Had yn dywniad yn mwchwyr ciawl. Cymar haws y diw? Diolch. Drwy. O, mae di gael gysio. Cael gyda'n hach gyda syna. Fe Santa Claus yr y feg. Sé aina fétan an héir sinna has a bhuion. Get ha I ciad blian na gúis, gaat a chur an droch am a sér bachgara cyn amach a niw. Ar o tŵgar, am hysach mae'n mynd bendig yn mymach nian. Tradition, am ys fi'n chorau cwm gadwr I ges yn eich anw lo ffwtbol. Na cha cael eich hwm am sy'n eisiau, agos me gan I chi, fi gem o'ch o ŵsyn, sa'n anawch yn ein orsio. O, mae'r mechans adas yn o'ch, that's the highlight of the day. Halexi ar y bit i'n godini'r nolaic yn y bwyna gach blion na, conwyr i'n ysgol ar yn ille fo ysgol Stafyn. Ha pap awn, mwch henfers, mwch eis siena, eis, co oich yn acol, ha targyn, ha isa fel y hylodyn. Yn na hyrys, tyrys amlsach yn y cwrich. Agus co herebichus strictly Skye. It was meant to be sensual. It's obviously a Staffin kind of sensuality, but it worked for me. Is nuair a hica náteach Valachlan arnyanál Séte gér stranvernil Skúri gut a viaw